ni la yande ya mundu tetemwe umonde ni naku mwithikisia pe maundu methitwo maikiteka ibindane thi esi utona kwitha yiko sindu kethia bwi mundu wa mwika na muno mwithikisia no kuona ibindane yo kuona uteti wa mbio chacha wasia mitandaoni no kuona kubio wethi andu menena nya muno kethia uteti ni wingi bibio na aspirants kana la mekwiti bila metha ne maingi wabio maingi bibio kwanza na maandika tulama tweta atu thesi twingi bibio mwithikisia na metha na tuladonge tweta sudo accounts mali chagwinde no groups za WhatsApp mwithikisia niki namba vosie candidate wo ulaindi meukonia malebe lakini peke no gwenda kuona mwithikisia na muno na kwenenda utumwa we na kumundu wa mwika na niyo kabanga likoni ya mitandao ilangu nene yolo mwithikisia mitandao nene yolo wa TikTok kila weso post bandi ni wa TikTok kila weso biki bandi ni wa Facebook kila ukeza kuandikia mutongwe yongi ba yandi ni wa WhatsApp mwithikisia sindu si tha si ati kila bina le thandi utabia kila bina we thani utabidi mwithikisia sakuwa ni chau kila ukuandikia mutongwe yongi ona etha wikathi yosue na kiata ona etha mwithikisa wewe onengete chao avoid numangano avoid kutumia ndeto sena kibuthia mundu wa mwika nebina nina kwa ni wa mwika maingi me recruitio me kuandikwa meke na mambe utumika nai bina nini wo mwithikisa uko na mwika maingi mande na kuandikithio kegwa ni nakagundika kwa kwa mane aba na metha flow na we award ko sungia message ile siku mieta ngaliko Mombasa ngamo basungia ile siku mieta kwa etha ne county mwasungia si award yenu ngima award yenu lakini kila ndo nakuota byo mundu wa mwika manaka na tongo yesimetha mesene nukuona yu mutongoi na mutongoi mbi asu ukuona mayo utuma musindana asu ukuona mayo utuma mutumenu mangano mayo utuma mumangana atongo yesu metha mesene na atongo yesu ona masi yakela kiende grupu in fact mabinange ona wetha million thi mesa ni mwendera kwithwa na kala kalike ya weyo kala ka hivi ni nti maneno kunda kwanza mailio bandu kana manyoto so watu hapa ile maneno bula nyoto langiwe mailio bandu matulete ayo ke ai kamondo kana wana keno to mi wandi to bogumo nwende yuzi no lole ko recruit ile mwithikisa mana kaka kweta kuma atongo imo nwende ka mana oje bana ande ka zindu itailete nikindi koye maana se yunga isa kweli ate ba kwa kandu mazi ndo idoketo na maili ndi mana ndo ama kuna niona maitumia ndo mana niona matumbi ndo zizobeta atende ko ni asia mwithikisia ebindane dio kuona tu ukita yani ebindane ya campaign period bindane mwithikisia ya utati no kweso chacha muno mwithikisia ona mbaka weza kuona no majibu manga na mbaka alameite kibela chawo MCA ndi kwaza kibela chawo MCA leke nini yani ukethia ando yani maumanganie kumangana pia siati tando mamwika kila waile kuwekithie bindane thi ikida kana mutandao waku ni watu miondo wailite etha ni ndini wa TikTok weno jesie yani ndisi ndona kwaze yani amwika mesie kwithia yani TikTok we madikile nayo wethia pauenda numangano yani pe mundu enda zinu mundu ne kumangana muno ni wese endo search ndini wa TikTok wale kwekuli ati ibindane yukite siana sia kuikasi ya kendo keke ibindane yukite yo makasi ya ndi mwa ndi wai tha kwa uma nawo ndi oni nya kwa uma nawo siana sia kweleka sisi si la ku TikTok we umangana na ewe ando we unena sinu idoketo we ukona uketha kubwata we ukona yani iketha ona itembe tuzegwa ndoni by the way uyeta ngwe nazo ko wende ikide kana ndo nabalana lya one andu nabalanya one wasana saka ikide mbaka we mundu wa mwika ona Facebook kila ukuandika ndeni wa Facebook we kweli nogezo membe wandu na we TV na jenge mwitikiza na se ona companies nikunikela mbaka ndeni wa mitandao ya Facebook kakunikela wo wandeka sindu igwa nata ikasiye kethia mundu kweli ne mugukile ko mundu etha wandu ka nikela kajaza ina kana wetha kugata kakunikela neza kethia yo kweli sawa kakunikela nge kethia we oi gote mwizo ukilona ukuandika ndeni wa Facebook
ikithia kana ni kindu yani kitatono kwete maundu mathuku ibindani yukite sawa sawa ku ni asiata ibindani the elections titumie mitandao ile tandu mamwika kuwete umwe wandi kuwete muwe katikati wandi ti kutumika kubalanya kumangana kwikwa sindu itaidite andu mamwika ni mumekwetwoni ku ikithia kana kilo kuandika ndini wa WhatsApp tuyekwena ngewa numangana onini sindu cia muthemba tosu wenuweze kana mutongo yesu na kwa mutongo yesu ukuona o motete design yesu usuyu ona no kwitha o sake bela guko na o mwetese dike uyu ateka akwata simu yako kauni kiunde kendo kemwaile kikala wese kuikide kana ndeto ila utumia mbe wandu ni ndeto sina ndaiya tisa kuoi nyene ndewa muno ndeto tukambia usindana na mesilia tikambia usindana na policies okethia tuyase kwa ngelekanyo mutongoi akwata utongoi kwa ngelekanyo ethani kibele cha umbunge na kwata kibele cha umbunge ngai kide kana sukulu sia kukom sia kwenuka izlani day school isu kasoma mana mutongoi wakwa nyaka ikide kana day school ikasoma mana mutongoi wakwa akaikide kana fidarot sio nde nisi atemwa na nizeke wa maramu na ndreke wakabulo baka kusokoni mutongoi wakwa akaikide ate mumbunge yusu asakwa akaikide kana kila soko na wethi wana mataa ndreke wa street lights yani tuzina na ideas tenu mangano tuikire kana kila te unena kwa mitandao tenu mangano endisi ndu itona kwetha itona ututeje bindane yokite sawa sawa nekusila mitambo nda Athiani FM whatsapp itu binaito kuwende amwika yu mobela we kwenu usa kuwe kumangana kana usa kuwe kutomia ndulese ilete boli kwako yeni mitambo ya Athiani FM whatsapp itu binaito na kile kilingo cha kitna cha Athiani mitambo na unakwa biseke moyo mwana ni wazioka yes nendela kwa